Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis pertama, hadis tentang niat. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innam likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bargis Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi fi Sahihah Al-Ladaini Asokul Kutubi Musannafati. Subhanallah, alhamdulillah.